Менә Налчик шәһәрендә, базарда ханымнар үзләре бәйлиләр. Менә нәрсә бәйлиләр? Свитер нәрсәме дип атыйлар аларны? Казакин дип. Казакин свитер төркчә. Башлыклар бәйлиләр аны. Узып барганда аны хатта утыра, бер ханым бәйләп утыра. Татарстанга сәлам әйтегез. Ишетми ул. Товарны алсаң шунда ишетә ул. Siz Balqarmı hanım? Balqar mısınız? Orusça ne aytasiz? Balqarcha aytыңыз, Tatarstan'a selamlar. Men Tatarstan'dan qo'naq keldim. Tatarlarga selam aytыңыз. Balqarlardan, Tavullardan salam sizge. Rahmat. Allah Taala barakat bersin sizga. Allah sizge sağlık. Rahmat. Siz de beylisizmi? Mine o'zingiz yasaysizmi? Hammasi bunda xonimlar o'zlari yasay, ha? Rahmat, yaxshi, rahmat. Есть размеры у меня. Hammasi o'zi beyli. Ayran aldım men dedi. Гагаузиді алған папаха тігі кия аша бітірді аны. Кия аша бітірді хаммасын. Міне мен алдым бір казакинni aldım. 1800'ga berdi. Mine hammasini o'zlari beyliler. Qaydandir olib satmaylar, o'zlari beylab o'tiralar. Mine tamam endi shu bilan. Mine hammasi o'zlari beylagan. Yaqin kelmeyim, yaqin kelsam ular beylenadi, sotib al deb men endi necha para oldim, men aqsha to'zdirdim endi. Tamam.